Kaixo, arratsalde on guztioi. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko, bestalden zaudeten guztioi, gurekin batzeagatik eta bizkat aurtengo Euskara Alorrak, udaletxeko Euskara Alorrak antolatzen ditun udaleku iriki hau eta hauen inguruko bilera honetara batzeagatik. Esan, badakizue hor, bauke txata, orduan hori eskertuko nizueke erabiltzea, edo zein zalantza balin baukezue aurkezpenan zehar, edo zerbait ez badiguzu entzuten, edo bestelako arazoren bat topatzen badezue. Hasteko, Maitane Alvarez naiz, Euskara Zinegotzia, eta, pixkat sarreratxo bat ingo izuet. Esan, urten ere ilusioz antolatu ditugula udalekoak, lehen urten ere ilusio handiekin antolatu genitun da azkenen ezin izan genitun aurrera eraman. Azkeneko egun hortan, hasierako egun hortan, konkretuki, hortxe utzi genitun bertan bera, eta gero nahi izan genuen, berriro hasi edo, nola baita hasiera eman udalekoi, baina ezin izan genuen egoera zala. Eta orduan, aurten beste ilusio batekin. Orduan, ondo, indar berrituta, baino baita ere ez da bide makala izan. Ikusi dezu, bialdu dizkizu egun azken mezu horietan eta ez. Zalantzak eta azkeneko momentu arte, egoeraren ez egonkortasunari lotutako historiak izan dira. Batetik, pixka bat baita ere, foru aldunditik eta Eusko Jaurlaritzaren azkeneko dekretu harrek utzi gintuen pixka bat hotz, seiko talde haiek etorri zitzaizkigunen. Uste genuen aldatuko zela hori, nik ustet baita ere hor udaletxe askoren partetik bialdu zen idatzi batek intzula bere efektua, eta horregatik gero baimendu ziguten 10 taldeak sortzea. Horrek ekarri zuen gure hasierako aurre ikusten horiek edo betetzeko aukera izatea. Guk aurre ikusita genuen hazien 20 begirale eta 2 koordinatzaile, eta horrela 200 bat aur hartatuko genitun, baino beste dekretu hori kontutan hartuta azkenen 120 bakarrik hartatu ahal izan genituen, horregatik genuen olako zozketa hori hasiera hartan, baino gero, zorionez, azkenen, esan ziguten 10 taldeko hartzen zela, eta beraz, haunditu ahal izan genitun, talde gehiago, talde bakoitzeko aur gehiago, beraz, denak azkenen izen eman zenuten guztiok parte hartu ahal izango duzue udaleko hauetan. Ez dizuetola bakarrik jakiteko, onda 54 aur azkenen eta 17 taldetan banatuta. Orduan, eskerrak eman, gu konfiantzagatik eta berriro ere gure udalekoetan parte hartzeagatik, eta, oain hitza emango diet Itzaroko... Zer? Bale. Oain hitza emango diet Itzaroko Silvia eta Intzinei, beraiek azalduko dizkigute antolakuntzaren ingurukoak, eta gero Maite, Euskara Teknikariak ere, zerbait aipatuko dugu, igual oain aipatuko dugu. Vale, bai. Sí, exactamente. Os menciono un poquito lo dicho en castellano. Nada, brevemente, lo que he explicado es eso, que soy Maitane Álvarez, la concejal de Euskera. Estas colonias abiertas, pues este año también con ilusión, estamos encantados de que podamos llevarlas a cabo. Hemos tenido dificultades, ya sabéis, os hemos mandado también unos emails explicándoos esas dificultades. Al principio no nos permitían hacer grupos de más de 6 niños, niñas. Al final nos han dejado y por eso las 144 personas, niños que se habían apuntado han podido acceder a este udaleku que dará comienzo ya enseguida. Entonces, estas reuniones, pues eso, para explicaros un poco cómo tenemos organizado un poquito la colonia, en qué grupos están divididos esas colonias, por dónde tenemos que entrar, las medidas de seguridad. Y entonces, pues para eso hoy también me acompaña la técnico de Euskera Maite y luego también está Itzaro, que este año también se encargarán de llevar a cabo esas colonias. Simplemente eso, que al final hemos tenido la suerte de que el gobierno vasco nos permitiera hacer grupos de 10 y que al principio hicimos ese sorteo pues porque no podíamos coger más de 120 niños y niñas, pero al final tuvimos esa oportunidad, por lo tanto, pues vamos adelante con todo y con ilusión. Sin más dilación, doy paso a Silvia y a Intziñe. Kaixo, ni Intziñe naiz, Itzaroko partaide eta udaleko hauetan izango naiz aurrezkuntzako koordinatzailea.
Eta nire aldamenean, Silvia dago, Aitzaroko partaide, eta izango da lehen hezkuntzako koordinatzailea. Vale, buenas tardes a todos. Yo soy Silvia, seré la coordinadora de los grupos de educación primaria y ella es mi compañera Entzine y será la coordinadora de los grupos de educación infantil. Bueno, eta orain adieraziko dizuegu zen izango dan udaleku hauetako funtzionamendua PowerPoint baten bidez, eta PowerPointa ikusten duguneran, esplikatzen joango gara, nola funtzionatuko dugun. Vale, mediante el PowerPoint que se está compartiendo os vamos a explicar un poco el funcionamiento de las colonias. Udalekuak ekainaren 21ean hasiko dira eta uztailaren 16ean bukatuko ditugu. Udaleku hauen ordutegia 10:00 ordu batetara izango da, eta bai lehen hezkuntzako begiraleak eta haurrak, eta bai aurre hezkuntzako begiraleak eta haurrak Urdaneta ikastetxean elkartuko gara. Zaintza eta jangelaren zerbitzuekin koordinatuta egongo gara. Zer esan nahi dugu honekin? Zaintza dauden haurrak gure begiraleak jasoko dituztela eta gure udalekuetan parte hartu ahal izango dutela. Eta jangelara berdin hartuko dituzte haurrak eta jangelara eramango dituzte beraien ikastetxetara. Vale, los udalecus comenzarán el 21 de junio y finalizarán el 16 de julio. El horario será de 10 a 1 del mediodía y el punto de encuentro de todos los grupos será Urdaneta y Ikastetxea. Ahí nos juntaremos los grupos de primaria y de infantil. Los niños que están apuntados en las colonias y están en los servicios de zaintza y comedor, nosotros nos encargaremos de ir a recogerlos y de llevarlos a la jangela. Aurren sarrera, nola antolatuko dugun? Beti aurrak etorriko dira heldu batez lagunduta. Temperatura hartu arte eta dena ondo egon arte, gurasoek bertan egon beharko dute zain. Behin aurra sartzen denean, bere martxa jarraituko du eta kito. Los niños tienen que estar acompañados hasta que se les toma la temperatura. Si los niños van a venir solos, mañana se os enviará una autorización para que la firméis y nosotros sepamos que esos niños van a venir solos a las colonias. Aurra bakarrik etorriko balitz udalekuetara, bihar udaletxetik jasoko dezue baimen bat sinatu ahal izateko, hala begirale jakingo duten aurroiek bakarrik etorriko diren eta bakarrik joango diren. Heldu guztiek eta aur guztiek eramango duten musukoa derrigorrez. 6 urtetik beherakoen kasuan gomendagarria da, ez derrigorrezkoa. Todos los adultos y niños mayores de 6 años están obligados a usar la mascarilla y los niños menores de 6 años es recomendable que la usen. Bueno, lehen hau esan dugun bezala, Urdanetan elkartuko gara talde guztiak, baina sarrera antolatuko gara bi ateetan. Ezkerreko atea, Urdanetako ezkerreko atetik, LH-ko aurrak sartuko dira, lehen hezkuntzako aurrak. Eta eskuineko atetik aurre hezkuntzako aurrak sartuko dira. Vale, como he mencionado antes, los niños de primaria y de infantil, todos los grupos nos juntaremos en Urdaneta y Ikastetxea, pero habrá 2 entradas. Por la parte de la derecha, en la puerta de la derecha, entrarán los de infantil y por la parte izquierda entrarán los niños de primaria. Vale, los niños que entrarán por la parte derecha, como he dicho antes, serán los de infantil y los grupos son tximuak, jirafa, krokodiloak, tigreak, errinozeronteak, zebrak, basurdeak, lehoiak eta hipopotamoak. Eskuineko atetik sartuko dira aurre hezkuntzakoak eta aurre hezkuntzako aurren taldeak izango dira tximuak, jirafak, krokodiloak, tigreak, errinozeronteak, zebrak, basurdeak, lehoiak eta hipopotamoak. Y por la puerta izquierda, como he mencionado antes, entrarán los grupos de primaria que son eguzkilore, ilargia, sorginak, lamiak, iratxoak, tartaloak, amalurra eta kerbeltzak. Ezkerreko atetik lehen hezkuntzakoak sartuko direla aipatu dugu eta talde hauek izango dira eguzkilorea, ilargia, sorginak, lamiak, iratxoak, tartaloak, amalurra eta kerbeltzak. Aurren motxiletan eraman beharrekoak izango dira ura, 11etakoa nahi izan ezkero, musukoa aldatzeko behar izan ez gero baten bat badazpada,
eguzkitako krema gomendatzen dugu gorputzean ja aurrak aldez aurretik etxean emanda ekartzea, eta bisera ere motxilan sartzea. Jostailuak erabat debekatuta daude. Begiraleek gurasoentzako oharren bat edo beharko balute, motxilan sartuko dugu. Orduan badazpada aurra etxera iristen denean motxiletan begiratu. Los niños vendrán con una mochila y en esa mochila deberán de traer agua, amaiketako si quieren, una mascarilla por si se les rompe a lo largo de la mañana, crema para el sol y alguna visera. Está prohibido traer juguetes y si los monitores tienen que repartir alguna guarra, se les meterá en la mochila, en el bolsillo. Irteera. Aurrak irtera nola antolatuko garen? Berdin. Aurra beti heldu batek jasoko du. Normale, utzi duenarena ez balin bada, aldez aurrez jaitkinarazi mesedez begiraleari. Hau da, utzi duenak abisatu dezala begiraleari edo koordinatzaileari, bera ez dela etorriko, beste norbait etorriko dela. Eta bakarrik itzultzeko asmoa balin baduzue edo ezin balin bada aurraren bila etorri, lehen esan dugun bezala, baimen bat sinatuko duzue, bihar jasoko duzuena. Vale, si los niños no van a acudir acompañados a las colonias, mañana se os enviará una autorización a las familias y deberéis firmarla y entregarla para saber que esos niños van a ir y venir solos a las colonias. Si, por ejemplo, le lleva un adulto a la mañana y le va a recoger otro adulto al mediodía, también nos gustaría saber qué personas van a ser las encargadas de hacer esos viajes con los niños. Eta hemen ikusten ari zaretena da, koordinatzaileen telefonoa. Mugikorra izango da lehen hezkuntzako koordinatzailearen telefonoa. Eta finkoa izango da, alderantziz. Aurrezkuntzako koordinatzailearen telefonoa mugikorra izango da, 609-818-017. Eta lehen hezkuntzako koordinatzailearen telefonoa ikusten den telefono finkoa, 943-16-23-66. Edo zer gauzatarako deitu ordutegi horretara. Ordutegi normala edo bertan egongo garenak, 9:00 ordu bitara izango da. Eta beste edo zer kasu extraofiziala, eskizari nola esan, ez dakit oso garrantzitsua balin bada, lasai deitu. Vale, en esta pantalla podéis ver los números de contacto de las coordinadoras. El número móvil será el número que utilice la coordinadora de infantil y el número fijo es el número de teléfono que va a usar la coordinadora de primaria. Si os surge cualquier cosa podéis llamar a los dos porque os atenderemos y el horario en el que estaremos más activas será de 9 a 2. Si surge cualquier cosa fuera de ese horario, pues también llamar y si no coge un número, pues cogerá el otro. Bueno, Kaixo, arratsaldeon. Maite naiz eta nik azalduko dizkizuet segurtasun arauak. Segurtasun arau hauek ezagunak dituzue, ez dira berriak, ikastetxetan erabili izan direna dira, beraz, azalduko dizkizuet eta esan, aldatu daitezkela, egoera ere aldatu egiten bada. Lehenengo biak, soy Maite y os voy a explicar un poquito las normas de seguridad que son conocidas para todos vosotros y vosotras, ya que son las que, habéis estado seguramente utilizando durante todo este curso escolar. Lehenengoak dira, noiz ez duen aurrak udalekutara etorri behar. Goizian edo bezperan aurrak sukarra edo COVID-arekin loturiko sintomarik edukiz gero, ez duzue udalekutara bidali behar eta osasun zentroarekin jarri behar duzue harremanetan. Bestalde, aurra COVID-19 positibo eman duen norbaitekin kontaktu estuan izan bada, orduan ere ez duzue udalekutara bidali behar. ¿Cuándo no tendréis que enviar a vuestro hijo o hija a los udalecus?
Pues cuando la víspera o esa misma mañana se levante y tenga fiebre o algún síntoma relacionado con el COVID, como la tos o como la tos o fiebre, Sí. bueno, pues no tenéis que enviarla a los Udalecus y, bueno, os tenéis que poner en contacto con el centro de salud de Ordizia. Asimismo, no tenéis que enviarle si ha estado en contacto con alguien que haya sido positivo en el COVID-19. Gero, jarduerak iraun bitartean, etorri aurretik etxean temperatura hartuko diozue eta, bueno, sukarrik edo duela ikusten baduzue, lehen aipatutako koordinatzaien telefono zenbakietara deitu behar duzue, aurra ez dela joango abisatzeko. A la mañana, cuando os levantéis y le cogéis la temperatura y veis que tiene fiebre, pues no irá a los Udalecus y tenéis que avisar, además de al centro de salud, a los educadores y educadoras, a las coordinadoras de los Udalecus, a los teléfonos que os hemos dado antes. Gero, aurra udalekutara iristen denean, Urdaneta ikastetxera iristen denean, sarreran temperatura hartuko zaio, eta helduak itxoin berko du, dena ondo dagoela esan arte, eta gero alde ingo du. A la llegada al centro, a Urdaneta, a los Udalecus, se le tomará la temperatura y si todo está bien podrá entrar y la persona que le ha venido acompañando puede volver a casa. Era berean, ekintzak irauten duen bitartean, aurra ondoezik dagoela, sukarra duela edo ikusten bada, helduari, pertsonalduari gurasoi edo zuek eman duzuen telefono zenbakiara deituko da, abisatzeko eta bere bila etortzeko. Orduan oso importantea da, zuek emandako telefono horiek piztuta edukitzea, goizian zehar. Durante la actividad, si vemos que el niño o la niña tiene algún síntoma o no se encuentra bien, algún síntoma relacionado con el COVID, pues os llamaremos a los teléfonos que nos habéis facilitado, así que por favor os pedimos que durante la mañana pues estén encendidos. Eta gero beste ohar batzuk, ezagutzen dituzuenak, aurren arteko distantzia mantenduko da, aurrei ere, ze neurriak azalduko zaizkie, segurtasun neurri hauek, eskuak oso maiz garbituko ditugu, materiala ere ez dute konpartituko eta konpartitzen badute garbitu egingo da. Eta azkenik lehen esan dugun bezala, taldeak izango dira talde burbuiak edo aurrak ez dira beste taldekoekin nahastuko. Pues los últimos avisos son, pues, como ya los conocéis, se mantendrá la distancia entre los niños y niñas, se les explicará las medidas de seguridad, que seguramente también ya les son conocidas, se limpiarán las manos a menudo, no se compartirá el material y se comparte, se limpiará y los grupos que se han realizado, se han formado, pues serán grupos, que se les llama burbujas y no se mezclarán los niños entre ellos. Eta orain, bukatzeko, Maitaneri euskaraz zinegotziri emango dititza. Hoxe ez, hemen azkeneko diapositiba hontan ikusten ditugun kontzeptu hauek, ez? Pixka bat baita ere olako kasu baten ez lehen urten eskatu genizuen batez ere, egoera oraindik konplexuagoa zen, zorionez orain beste egoera baten gaude, baina igual bai eskatzen dizugu hori ez, konpromezu da taldearekiko, erantzunkizuna baita ere, esan duguna ez, ikusten baldin badeu aur batek o sintomaren bat duela, ezakize, edo zer gauza, bakoitzak ere ardura hori hartzea, ez, pixka bat, eta errespetua izatea besteekiko, azkenen taldearekiko, bai ezitzaiekiko baita ere, guk gure aldetik ere ingo dugun bezala, azkenen guk ere, hori ere saiatuko gea alik eta hoberen errespetatzen ez zaia, baita ere, alik eta jende gutxienekin kontaktatzen, hortan ere, guk ere hor konfiantza diskatzen dugu, guk ere konpromezu hartuko deulako. Ordu noixe, pixkatori aipatzea, bueltatzen naiz, gure irudi jarrikoet berriro, ikusteko baita ere baten batek galderaren bat egin dezuen, badago galderaren bat, ordu noaintxe momentu bat, horrela. Galdetzen dute aurten piztinara joango ote diren taldeak, eta Silbiak erantzungo digu, o aintzinek, Gerilekoa egongo da, eta aurten
Desberdintasuna izango da, HH-kok eta LH-kok bitxandatan jungo diela. Helen aipatu dien, talde finko hoiengatik. Galdetzen digute baita ere, piztina egunarekin lotuta jarduera, jarduera libre izango den ala gidatua. Komentatzen dobeak, pixkat aur batzuk, nivelari dagokionez ez, igual, ez dakitela igual hain ondo igerin edo, eta orduan, hori ez, pixka kontu ibiltzeko horrekin, orduan horren ingurun. Bai, taldekin egon behar diren begiraleak informazio hori badute, eta beraiek ume hoien gainen egongo dira. Bale, hain naiz behiratzen, beste ez dut ikusten nola beste galderarik, ez dakit baten batek gehiago badauken beste galderarik, hemen gu prest erantzuteko. Bestela ere, oain arte bezala, oain badakizue, edo zuzenean koordinatzailei deitu eta bihar ere mezu bat bialtzekotan gaude. Ahora mismo repito todo en castellano, que se me ha ido ahora mismo, han hecho algunas preguntas y les hemos respondido. Pero primero, nahi nun azaldu hori, mezu bat bialduko zaizuela esan deun baimen horrekin, aurrak bakarrik utzi behar badituzue edo etxera bakarrik joan behar badira, eta gero baita ere, e-mail hortan jarriko zaizkizu berriro koordinatzaileen telefonoak, edo zer gauzadarako, edo zen galderatarako beraiekin kontaktua jartzeko. Gu ere eskera zerbitzuan baita ere telefonoa hartzen dugu, eta edo zer gauza balima dago baita ere, guri galdetzare posible da. No he comentado en castellano las preguntas que nos han hecho. Nos preguntaban si este año se irá a la piscina. Ya hemos dicho que sí, que hay excursiones programadas, pero este año irán, por un lado, unos días los de LH y otro día los de HH. Y luego, perdón. Vale, irán en 2 tandas, eso es, aclarado, irán en 2 tandas. Y luego también nos comentaban, claro, que hay algunos que no tienen el mismo nivel, digamos, en Igeriqueta, entonces, pues eso, ¿no? Que con eso igual hay que andar con cuidado y que ya, como sabemos, tenemos ese dato de los niños y niñas, pues se tendrá en cuenta y, por supuesto, los monitores también estarán más encima. También los grupos son más reducidos, eso también nos da, más posibilidad, ¿no? En ese sentido. Vale, entonces eso os quería comentar y luego que os mandaremos un email, pero que para cualquier cosa os mandaremos los teléfonos que hemos mencionado de las coordinadoras y también tenéis el teléfono de euskera por si tenéis cualquier pregunta o cuestión. También decir que este vídeo queda grabado y que por lo tanto lo podéis volver a ver o alguien, si no se ha podido conectar, lo va a poder ver. Orduan esaten hori, bideo hau ere hemen geratuko dela eta beraz edozein momentutan orain parte hartu duenak ezin izan duena ikusi aukerako ikusteko eta bestela besteok bai errepikatzeko. Galdera gehiago dauzkeu, si un niño no va algún día por alguna razón personal, hay que avisar. Bai, hemos mencionado que sí, que es conveniente avisar. Tenemos los teléfonos, por lo tanto es llamar, una llamadita y decir, mira, no va a ir mañana o lo que sea. Esaten genuen hori galdetzen digutea, aur bat ezin balin bada egunen baten, o arrazoi batengatiko bestengatik, abisatu behar den. Guk eskertuko genuke mesez, koordinatzaileek baita ere, abisatzea. Hola guk ere beste kontrol bat eduki dezakegu. Beste galdera bat baita ere, zein hau egun batzuetan bakarrik itzuliko badira eta beste batzuetan jangelara. Bale, kasu horretan, txoine, pasatzen diet hitza Silvia eta Aintzineri. Bai, egun hori jangelara jun behar dan egunetan abisatzea eskertuko genieke sarreran bertan edo lehentxeo. Jakiteko ze egunetan eraman bertzaion edo lagundu bertzaion aurro horri jangelara. Gure antolaketarako abisatzea beharrezkoa da. Decíamos que sí, que si vienen días sueltos al comedor, que por favor que sí que avisen el mismo día que vayamos a tener que acompañarle a ese niño al comedor, por favor que dejen el aviso cuando lo dejen en el Udaleku o que avisen por teléfono un poco antes o lo que sea. Pero por favor que avisen porque claro, es importante para nuestra organización en el momento para llevarlo a la jangela. Beste galdera bate bai dauko, esaten digu, eguraldi txarra egiten duenean, nola dauzkazu espazioak banatuta. La pregunta es, si hace malo, ¿cómo tenéis los espacios, cómo se reparten los espacios para los grupos que tenemos? Pues en Urdaneta vamos a tener la carpa a nuestra disposición, vamos a tener el frontón a nuestra disposición y todos los aterpes
Entonces nos distribuiremos los grupos en esa zona, en diferentes zonas. Bai, barga, eske judizientza. Bai, Urdaneta ikastetxak utzi dizkigu eremu ezberdinak, frontoia, karpa, gimnasioa ere aukeran utzi digute eta eguraldi txarra egiten duen egunetan taldeak sakabanatuko gara espazio horietan eta bertan izango gara. Beste galdera bate bai, beste urtetan bezala txangoak egongo dira? Ostiraletako txangoak ez dira egongo, baina bai egongo dira ibilaldiak LH-koen kasuan behintzet. Las excursiones del viernes este año no habrá, pero sí que los niños de primaria sí que harán excursiones, caminatas. Silvia respondía a esa última pregunta que hacían, que que otras veces ha habido excursiones y que a ver si este año también va a haber. De momento este año también decidimos que por la situación, ya ahora está ya en otra situación también, que cuando lo empezamos a organizar todo, es verdad que la cosa ha ido cambiando muy rápidamente, entonces, decidimos que por seguridad y por organización, pues que no se harían. De cara al año que viene, por supuesto, intentaremos retomarlo. Esaten nuen hori, aurten txangoak ez sartzea erabaki genuen segurtasuna pixka dela eta hasieran hasi ginen antolatzen ere egoera oso desberdina zen, orain daukagun egoerara. Orain igual ja aukera gehiago egongo lirateke, baina dagoeneko ez digu denbora ematen ez dare hori beste modu baten antolatzeko. Eta horixe, ja ez dago beste hola galderarik, ondo iritzen bazaizu hemen utziko deu, eta esandakoa edozein zalantza daukeztuela euskerako teknikaria, euskara saia, edo bestela baita ere koordinatzaileen telefonoak, bialduko zaizkizue baita ere, eta eskerrik asko gurekin notatik atxalde honetan. Eta, lo dicho, que gracias por acompañarnos esta tarde y nada, y que tendremos ahí, tendréis mañana el email con los teléfonos de las coordinadoras y también tenéis el teléfono del Departamento de Euskera, del Ayuntamiento y eso, y simplemente agradeceros por estar ahí. Eskerrik asko, atxalde hon.